Murali ni jitagwo barothi wa thayu na twikwa immediate neighbor wa Faraja Gardens Phase 4 project ya turahingurire njeru na ni jitagwo wa Boisi o kambuni ya Golden Dreams na gukinyaniria na riu project ya Faraja Garden Phase 4 twendetie nuthu buroti thiini wa project ino oguo no wehikahike ukorwo kinyitira buroti. Zango Fred Kaura, Director Golden Dream Land and Properties Limited. Tukore ati project ino mwana wa Matu na ndeke kumikuma mwana wa Matu town. Ni njega muno ya kurima ya kuigithia oro hamwe na mundu ngenda gukorwo akenda guthamira guku kwa naihenya. Ogenda kuigithia thiini wa project ino ogutu inbox utuhurire kana uthie imo kuhitukira 0798008008 yo ni namba yakwa 0798008008 kana namba ya Mr. Kahora no director 0729870822 0729870822 uigithia na ithuĩ Phase 4 Faraja Gardens.